Mana urakoze kuko watuzokije twese abana nawe cya kugira ngo tuze imbere yawe tuvuga gukomera kwawe tuvuga ubusinzi bwawe kuko hari abandi benshi batavuze hari abandi benshi baryamye ntibakunda kuko ubuzuka ariko turashimira w'Imana ngo ariko twavugiye ku ngoma y'Umwami Yesu arababwira tutakuvukira ku ngoma ya Satani tubatugereje abapapa n'abamama bateraniye hano bashobora ngo bakora bya guhimbaza Yesu bavuga gukomera kwawe bavuga ubusinzi bwawe bavuga kunesha kwawe igikorwa kigomba kudahera wakoze Mana metana paselfo Mana turakunezerewe rero kugira ngo ukomeze ubane natwe kandi buri muntu wese unezeza umutima wiwe kandi buri muntu wese imbaraga z'umwuka wera w'Imana zikora ibikomeye mu izina rya Yesu Nazareti amen. Yesu Imana ishobora twese barasifiwe abantu gutozagura amaboko hari ikintu Imana yakoze barasifiwe amen. Abantu gutokunda gushima hari ikintu Imana yakoze mu muryango mu wawe cyangwa udafite umugore cyangwa udafite n'umwana ariko hari ikintu Imana yakoze tuvaho haleluya kode tuvaho haleluya iyo ubonye nazuste ntabwo kuzuka ari bisanzwe wo bimenyera ukavuga ngo kuzuka ari ariko kuzuka twebwe iwacu kuzuka si bisanzwe twabonye imbaraga z'Imana ndaza kubabwira amakuru tuvuga ngo dusoze ariko kuzuka ntabwo biza bikundira bose no aragasimba kwisha asimba iminota umwe cyangwa ibiri kari karangaho bityo uhefe yahinje nitumara tugacemo ibya Yesu zibiza bishira tware mu gitaramo deto nazangira ngo kuko Imana none tituwa tubona ibindi byishimo kabanyine Yesu yaraje ariko ibya Yesu uzare ku mugabo ari hanisha urangwa kumuvuga gusa ariko niba gusa wenyine ugira ibyishimo tuva mu haleluya twongera tuzamura amaboko birashize tuzamureka
Imana icyubahiro. Pastor. Imana gumugisha. Mureke mahumurize. Ukichukiwa na wenzako na ukijaribiwa, Mwokozi yu karibu sana, maombi huyasikia, kwa kuwa kila aombaye Mwokozi neema yake ataokoka na hatia, na utamsifu Yesu. Ukiwa na makosa mengi, ukiwa mwana mpotevu na mbali na babako, amani
Musa sasa urudi kwake na utamsifu Yesu. Ikiwa nguvu mara nyingi kuomba kwa bidii, ombe Baba kama mwana akusikia kweli, kwa kuwa kila aombaye Mwokozi neema yake ataokoka na hatia na utamsifu Yesu. Amen, amen. Amen. Unakiri Bwana sifiwe. Amen. Unakiri Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ntaragira icyo mvuga, ndashimira abapasiteri banje, pasiteri n'umushumba mwembi mwatugiriye icyizere mukatuweza n'umwanya kugira ngo tugabe ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru bambera umugisha. Imana yo mu ijuru bambera umugisha. Iyo twise kuganira ijambo ntabwo mvuga njyenyine, iyo kuganira no kuvuga ngo ndavuga nawe ukansubiza. Nuko tuza kuganira. Kandi icyo tuza kuganira nta kindi kinini cyane, ndaza kubasaba Mwuka Wera azabamanukire abaganirize. Yego. Kandi nanjye aza kunkoresha sivuga ibyo mvuga ibyanje. Amen. Mwuka Wera aza gukoresha atira akanwa kanje ariko ari kuvuga. Yego. Hanyuma aza gufasha abicaye ugubwe neza kandi mwishime kandi duhinduke. Bwana asifiwe sana. Kandi muze kumfasha icyiswe kuganira, hari ijambo rizari rivugwa kandi rikaba ryiza. Abayumve ni abantu beza nkunda cyane. Amen. Bagira uduterme tumwe tuza mu mwanya watwe n'ingumba tumeze neza. Tumeze neza. Iyo twise kuganira n'uvuga ngo iyo mvuze mukanikiriza musiga imbaraga z'Umwuka Wera zikampamanukira zikampisha imbaraga kugira ngo mbone icyo mvuga. Ariko iyo mvuze mugasinzira ntabwo twaganiriye navuze jenyine. Niyo mpamvu twise kuganira tugomba gusubizanya, mumfashe muheze Imana icyubahiro sije mukeza kugira ngo tuze gufatika. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Muze guhaguruka mu cyicaro cyanyu duheze Imana icyubahiro. Guterana si bisanzwe kandi ibi ngibi si bimenyerewe. Hari n'ababishatse batabibonye. Njyewe mfite muramu wanje wo muri gereza Kinshasa. Niyo mfura yo kwa data w'umwe mu bahungu. Bakora muri gereza nibasenze. Siko mama? Ubwo n'uvuga ngo nibo ntibagira mu mwanya. Kandi azatubwira ngo bazagira niba azabona bikungura nono. Uvuga ngo niyo bageze iyo bariko barabwira ubutumwa nono barabishaka ko rwese. Ariko mbabwiye ko guterana sigisha kugira ngo je nico kindi Imana yarakimpaye. Bwana asifiwe sana. Asifiwe. Ariko mureke sintinda no kuri nzanondogora ko ndagerageza mwampaye umwanya uhagije, ariko ndagerageza kubanguka. Mureke nze kubararika kugira ngo tubane dusome ijambo ry'Imana hano. Ijambo ry'Imana turasoma ahantu batatu kandi ndaza gufasha byishimo cyangwa pasiteri ndadufashe nawe dukorane. Ntabwo byishimo yakoze kugira ngo twese duhabwe umurimo, kugira ngo uze kudufasha. Fata Bibiliya usome muri Matayo 9 no kuri 1 kugeza kuri 2. Uzozugenda gahoro tujyane muri Matayo 9 guhera aho ngaho kugeza kuri 2. Ni ijambo, umutwe w'ijambo uravuga ngo Yesu akiza ikirema. Ni ijambo mu izina rya Yesu. Matayo gice cya 9 umurongo wa mbere. Yikira mu bwato arambuka. Genda gahoro. Yikira mu bwato arambuka. Yikira mu bwato arambuka. Agera mu mudugudu w'iwabo. Agera mu mudugudu w'iwabo, avuka akomoka ahamenyereye iwabo. Bamuzanira ikirema. Bamuzanira ikirema, ikimuga, ikintu kitabasha kugenda.
gikorerwa ikintu cyose kiryamye mu ngobyi. Kiryamye mu ngobyi iwacu bakita igipoyo. Siko? Ingobyi. Yuko cyari gihetswe n'abantu bane. Ngira ngo iwacu mwari mu pastor igipoyo cyagiraga imitwe ine. Iki kirema cyari gihetswe n'abantu bane. Nzabona yuko iyo ngobyi none bazayiti bayita ingobyi abanyarwanda ariko none nicyo gipoyo. Nicyo gipoyo. Yes. Ngo yikira mu bwato arambuka bamuzanira ikirema. Ngaho ikomeza pastor. Nuko Yesu abonye kwizera kwabo, Yesu abonye kwizera kw'abantu bahetse cya gipoyo, abwira icyo kirema ati, abwira cya umurwayi, yita ku murwayi ariko amaze kureba kwizera kw'abantu baje bamuhetse. Sinzi niba mukurikire cyane ntabwo sobanura cyane nimara kumva ijambo iryo rigikora ivuga hari nimara ndagira ngo ntabwo sobanura ibintu birebire cyane kandi muraza kuzumva. No. Ati mwana wanjye humura ibyaha byawe urabibabariwe. Amen. Bagarara pasi. Ngo yikira mu bwato ngo arambuka. Bamuzana ageze mu bwato yambutse bamuzanira ikirema ni ikimuga. Ikimuga siko meze. Ikirema ni ikimuga kitagenda kidakorerwa ibintu byose gikorerwa gahunda zose. Hano abantu babaye hano mumaze kubimenya abenshi babikoramo hano haraho zavumbutse bivuze kabovu ngino muri nizo ngo nizo bifite ifaranga. No uwo ni Yesu twatuvuga inkuru ya Yesu. Yesu ngo yikira mu ubwato murabuzi ni mashua sinzi ni ubwato mukijya murengerera natwe dukoresha. Ngo yikira mu bwato amaze kwikira mu bwato ngo arambuka hakurya. Ageze hakurya ahura n'abantu bahetse ikirema ni ikimuga gihetswe n'abantu bane. Yesu aho yagendaga hose yagiye akora ibikorwa bitandukanye ibitangaza. Ndaza kubibaheza hano na musoma. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Munakire Bwana asifiwe. Ngo zana cha ikirema gihetswe n'abantu bane. Yesu aho yageraga sinzi umwuka wageze baca mu bantu kugira ngo abantu bamenye yuko yanaje. Tiyararikaga tiyahamagaraga ariko abantu bakiza. Mwana bishe. Ageze hakurya mu muhanda w'iwabo ngo umudugudu w'iwabo yinjira mu nzu. Ageze muri ya nzu bamuzanamo cya kirema gihetswe n'abantu bane. Warangiye fast wageze kuri kangahe? Aho oya ngaye genda kuri Marko 2. Ijambo murasanga ahantu hatatu. Ijambo Yesu yakije ikirema murasanga muri Matayo 9:1 kugeza kuri 2. Mwongere murisange muri Marko 1:1 kugeza kuri 5. Ngaye hasome naho. Reka dusome Marko igice cya mbere umurongo wa mbere niko uvuze. Oya Marko 2:1. 2 umurongo wa mbere. Nuko hahise iminsi asubira i Kaperinaumu. Nuko hahise iminsi asubira Kaperinaumu. Aho hantu niyo akunda gukora ibikorwa byinshi bitangaza. Bimenyekana yuko ari mu nzu. Bimenyekana yuko Yesu yinjiye mu nzu. Benshi bateranira aho buzura inzu. Benshi bateranira aho hantu buzura aho muri iyo nzu. Barayuzura hantu mu indani abantu bakabura umuntu yinjira akabura aho yinjira. Gucisha aho ubona aho uhagarara ukabura aho uhagarara. Kubera ko Yesu yaje umuriri w'abantu uraterana. Kibuza mubona ko hano wacu no mu Rwanda biraho. Baza bagenda bakabutwira ngo umuntu araje gusenga. Ejo bundi mwabonye umuntu wari uvuye Indiana mwene wacu. Wari waje ngo hari abantu bari bavuze ngo babasenga hano. Ntibamenye. Hari umuntu waje ukora ibitangaza hano ngo gasengera abantu barwaye bagakira. Abakongomani bahamagaye abandi. Noneho Yesu we ngamaze kugera aho hantu bagwaguka pastor urise muhagaze. Benshi bateranira aho buzura inzu barenga no mu muryango. Yesu ageze Kaperinaumu
ngo amaze kwinjira muri iyi nzu hanyuma hatangira haruguru benshi bateraniraho abantu bazanwa bose bafite ibibazo bitandukanye baza bafite impamvu zitandukanye. Abazaga kuri Yesu ntibazanwaga n'impamvu imwe, ntabwo baje gukira gusa. Hari abari bakeneye guhaza esitoma zabo, siko byinshi Yesu bamukurikiraga kumva impamvu zitandukanye. Hari abari bakeneye kurya ngo bahage, hari nawe yagaburiye imigati babashonje. Hari abandi bari bakeneye bafite ibyifuzo bitandukanye. Twese dufite ibibazo nk'uko muri twese hano uwambaye agakaratasi ngo twandike hano agakaratasi twese twabona twokwandika bitandukanye, kandi twese hano ntawe utobora icyifuzo. Ariko Yesu ngo amaze kugera aho hantu Kaperinawumu, ngo ageze muri yanzu, ngo abantu barahamagarana bonyine bakababwira na mwuka ukababwira ukabavugisha bonyine. Barinjira baraza neza unzura muri yanzu, ukabura umuntu yinjira, umuntu umwe abura aho yinjira. Kurumva nuko ngo muzu baruzuye hanze, baruzura hanze mu ibarazani n'ahandi. Komeza reka dusome kuri 3. Haza abantu bane bahetse ikirema, ariko babuze uko bakimwegereza. Haza abantu bane bahetse cya kirema, babura uko bakimwegereza. Kuko abantu bahuzuye, babura uko bakimwinjizaho bakimugezamo. Inzu yari yuzuye abantu no hanze. Nuko inzu yari yuzuye abantu, nuko yari baranditse abantu baza ari benshi baje kugira ngo babone Yesu. Basambura hejuru y'inzu aharinganiye naho ari bamaze anzureke. Nuko ngo Yesu amaze kugeraho, abantu baraje bazanwa n'impamvu zitandukanye. Baza baje gusengerwa, baza ibyifuzo bitandukanye. Ngo baba benshi babura aho bicara, babura naho binjira. Abandi no mu mbarazani no hanze ngo baragota babahanda. Umwuka wera akoresha abantu bahetse. Mwana turi aho kare kurira inzu tuziko bigoye. No ugire kugira kugora kurira, ariko uhurire unahetse n'umuntu. Kandi numara kugera hejuru ukore n'imbaraga zo kubomora hari ahantu ubone ko ururutse umuntu ukuze se ntibavuze ko ari n'umwana. Sinzi niba mwamuzumva neza ko turajyana bene da ko murazumva. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe wewe. Unakire Bwana asifiwe. Yesu arakomeye. Yesu arakiza. Amen. Yesu agira imbaraga. Amen. Yesu arahindura. Yesu si umwana w'umuntu ngo ameze nkanje. Bwana asifiwe sana. Amen. Unakire Bwana asifiwe. Unakire Bwana asifiwe. Bamaze hapfumura bamanuramo ingobyi hetswemo icyo kirema. Bamaze kubapfumura, nukuvuga ngo burira ari bose ari bane, bajyana na wa murwayi. Bagize kurira ari bane kandi kujyana na wa muntu n'ingobyi ye. Ariko bageraho no sinzi icyo kintu ntacyo Bibiliya yavuze. Icyuma cyangwa tekinike bakoresha kugira ngo bapfumure, babone ni uko wapfumura hano hantu kugira ngo ubone umuntu nishiza pasiteri cyangwa jewe ndeke kwita kirema. Uzi kureka umuntu ukuze nimara mumuheke mumuzeze hejuru, nimara kandi mushake n'inzira yo kumushyira muri yangobyi, kandi ngo bamuherereze ngo aho ari atunganya Yesu. Bikomeze. Yesu abonye kwizera kwabo, Yego, abwira ikirema ati mwana wanjye ibyaha byawe urayobariwe. Amen. Urakoze pastor. Yesu yakoresheje kwizera kwa abantu baje bahetse ikirema. Mwazumvishije? Munakire Bwana asifiwe sana. Haleluya. Munakire yemwe Bwana asifiwe sana. Haleluya. Burya Yesu yagiye akora ibitangaza, kandi ibitangaza bitandukanye. Yesu y'umwana wa Yayiro, Yesu yagiye hejuru y'amazi ko
murabyumva. Yesu yagaburiye abantu imigati 5. Yesu yakijije umugore. Yesu yakijije uwari ugize imyaka 35 arwaye 38. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Yesu yari yakora ibitangaza kandi byinshi tudafite umwanya wo kugira ngo tubivugeho zose kandi turabifite hano. Ariko Bibiliya iratubwiye ngo Yesu yinjiye mu bwato. Ngo amaze kwinjira mu bwato ngo arakuka aje mu mudugudu w'iwabo. Iwacu cyangwa ko bavyishimo cyangwa twebwe ntitubano ahantu mu amazi pastor iwacu kandi tuba mu mazi n'inzozi z'enda tungutu zamushojo nari bishojo no Yesu we yari ku ngombe y'amazi ahantu hanini bakoresha ku bwato nk'aha mu kiyaga n'ahandi ngo yinjira mu bwato. Hariho naho yahagaritse intumbi y'umuyaga ubwato bwarenga iwe haje kurengera. Nuba ngo yakundaga no gukoresha n'amazi. Noneho ngo yinjiye amaze kwinjiramo agira gukora initiative yo kugenda. Ageze hakurya aja mu nzu ariko ari nahatuye ahamenyereye. Ariko ntibari baziko yazibye cyangwa ntibari baziko yaje ariko amaze kwinjira mu nzu abantu baraza. Mwazubishije abantu baraza babibura sinazuba iburyo n'ibumoso buzura yanzu. Ngo bamara kuzura yanzu ngo muranuva haza umuntu uremaye aza heswe n'abantu 4. Ba bantu 4 baza bafite kugira ngo babone Yesu. Yuko iyo zari bimeze nk'ibyo byazakaye. Yuko abantu bageza muzika abantu turi ba Thomas. Nzagenda ngo banasengera. Niba ari pasiteri muzehe Kigeli mugize namba barero ko nzagenda ngo sengere akore. Niko twari tumeza abantu bakera niko bakuru bazana. No bagagenda ngo kugira ngo ukire nuko pasiteri akoraho. Apana kuvuga gusa ku magambo no kwizera kwiwe. Daga muziko abantu bakora gukora ibintu. N'abantu basengera abantu bagira iyo mpano. Azakena ngo niba twabugiyeho twarabagiraga muri Afrika hano sinza ngo ndakubona. Ugakena ngo nasenga ankora hashaganye akora deliverance agira ikintu akoraho uvuge ko yatakinze ho nyirukunga. Yuko indoki ziwendegera ngo zifite ikindi kintu. Ariko nawe bantu bakunda. Nazakaye amaze kubona Yesu yakeneye ngo amwegere ndaga marayibona. Ariko byakunze yagize gute yurira igiti. Na n'uyu nawe abari bamuhetse bashaka kugira gute kugira ngo bagone Yesu neza indani. Umwuka w'Imana arabanza mukira arabakoresha abahezi imbaraga zo kurira bagenda hejuru mu gasongero sinzi ndamukoresha ikinyamurenge sinzi ikinyarwanda baja hejuru yo ngiyo. Ariko bamaze kugera iyo hejuru bahetse na yangozi ya cyakirema bageze hejuru ngo baratobora. Bamaze gutobora bafata ingobyi irimo cyakirema barayizinga ariko ngo bashakaga harengeye kugira ngo bagere aho Yesu ari. Ngaye kuguri hejuru pasiteri numara umenye yuko aho pasiteri mukuba hanari uwo umenye guturi hejuru. Ariko umwuka kugeza akoresha no kwizera. Bwana asifiwe sana. Munakire Bwana asifiwe. Munakire Bwana asifiwe. Bakora initiative yo kugera hejuru. Bageze hejuru baratobora. Bamaze gutobora bashakisha imbaraga zose umwuka arabayobora kugira ngo bazagende bagere aho pastor aho Yesu ari. Baramanura yangozi bayitibura aho Yesu ari. Bibiliya yatubwiye ngo nabo barinjije. Siko pastor ntabwo yabivuze ko binjije. Barabwiye bamanura ingobyi ya wa muntu uremaye ati ukiramo aho Yesu ari. Yesu arebye igikorwa bakoze kwizera kwabo aravuga ngo akoresha kwizera kw'abari abantu yuko bakoze ikintu nawe utakora. Kuri jewe ko ntibigoye habe no kurira igiti n'abantu bamwe ntibaza abishini ntitubizi ntitwarabikoze. Ariko no kurira inzu mugandi kurira inzu sinzi n'imana ko murandeba ngaho uri hano hantu ngaho murebe udafite ikintu ufashe inzu ni kwimeze hanze. Ariko bakoze barabikoze baruriye hejuru burirana na wa muntu bagezeyo gukora kubera kwizera bururutse wa muntu
ageraho Yesu ari. Yesu akoresha kwizera kw'aba bantu, aramubwira ngo wa muntu we ibyaha byawe urabibabariwe.